Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mga katautay manghuran amuin pagkugdan sin arama labihayaon biya na sin pagtu sin ulan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini mauno-uno na kamo bihayaon dahil doon ha pamaybayan niyo iwan ha katinda-tindahan niyo iwan na sin ha uno-uno na lugal amuin gibutangan niyo. Mabayahadya kami magpatumtum mga taymanghud ini aramala piara tungkat tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala insubay kita niyo di maligap sin misansaw pa makita niyo kyugdan sin aramala kyugdan sin baha naka atau tiuan impamaybayan nato ayaw nato kalupahan sin in kita niyo ini dahil Allah subhanahu wa ta'ala sarta kaya panjarin niya kita in kita katan Allah subhanahu wa ta'ala in tagdapukato wayroon lugaing dahil nasabab yan pagka Allah subhanahu wa ta'ala in tagdapukato na wayroon tuod amuin kapatutta magsumlot bang uno in pera tong niya kato dahil naman dahil ha uno na aramala sabab mabaya kita iban sindi na siya in tagdapukato iban sin kakahinang ta iban sin riziki niya amo in dihil kato in inikatan kaniya in ginhawabaran ta kaniya in kakahinang ta kaniya in riziki niya kaniya ra isab katan wayron piun kaniya katan dahil nasabab yan uno-uno in hiparatong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita magsabar sadya sarta hibugso ta kaniya in uno-uno na amo in karudduhan sin mga aramala in di ta manjari kalupahan in farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Imran qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. In ayat ini hati niya pamungan ya Muhammad qulillahumma malikal mulk pamungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in king sin katan king atawa siya in tagdapo sin katan uno-uno na am in kaya pagmilikan niya tu'til mulka man tasha hirihir niya in kawasa kahisiyo-siyo na in kabayaan niya dihilan wa tanzi'ul mulka mimman tasha iban tangsuan niya kawasa in hisiyo-siyo na in kabayaan niya tangsuan wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ang katon niya pakusugon niya in hisiyo-siyo na in kabayaan niya pakusugon iban sin ang katon wa tudhillu man tasha iban sin hirusdos niya in kabayaan niya hirusdos sumagawa in kahinapusan sin ayat mga tayo mabaya kung pasampay kami dia dikal khair tutuhan na mo yan kay maingkatan karayawan innaka ala kulli syai'in qadir sabun na ito ikaw sangat maka gaus hakatan uno-uno biadikal khair ay hati na yan kay mautuhan na mo ingkatan karayawan ay hati niya uno-uno hindi paratong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay tahi pagsabar sabab aun tuod ini karayawan karudduhan niya hati niya ingkatan sin amo in qada amo in nagkasabot sin kita hapangadyan sin kita in katan sin amo in paratong sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kadar niya kato karudduhan niya pamarayaw sadya punal kung takitaon parahabaran ta ini mangi adapun pa Allah subhanahu wa ta'ala atau pakaibanan atau pa society sin kita gana in iyan malagi ang karayawan damik yan daysar mabaya ko hipatungtong in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda habuk hadith niya kay riwayat Imam Bukhari wa Imam Muslim waktu nagsambayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam habuk dum in siya namo karena in ulan amo in magtututo na namong in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuok hadithul qudsi agisin Allah subhanahu wa ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir mahinang laong na dahil hambuok ipon ko nagpaparadya ka ko ibansin nagpupupur ka ko fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih
adapun lang nahisiyo-siyo in mamung bat yulanan kami hakalabyan sin Allah Ta'ala iban sin rahmat niya ay ulong niya padalika mu'minun bi kafirun bil kawkab in mga silayad tulong na nagparat saya nakako iban sin nagkufur na sila ha planet. Wa amma man qala mutirna binawin kada wa kada padalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun lang na inhisiyusyo in mamung bat imulan kamo at yulan kami sin amuin bihaini bihadto na sila nayad tulong na in nagkufur kako salta nagparat siya sila pa planet ay hati niya in ulan bihaini rahmat sin Allah Ta'ala kato iban sin kalabyan niya ami atuin kamaksuran dahil nasabab yan pagkakita yulan nasubayta hibugso pa Allah Subhanahu wa Ta'ala hibalikta pa Allah Ta'ala hipamungta utuhan na mo inikalabyan mo kamo na ayaw mo tuod bihili kami ayaw mo tuod kami dihili sin amuin kangian uno amin aramala pero tungkato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iniikatan dahil kaniya dahil hasabihan subayta hipagsabar so lang sin mga ulama hadith tungod sin hadith ini laong nila amuin mamung inhambuk muslim mutirna binawin kada muridan anna an-naw wal mujid wal fa'il al muhdith lil matar sara kafiran murtaddan bila syak amuin mga sila mamung but yulan kami laong na nagpaulan kamo amuin planet bihaini bihadto sarta ini itikad nila amuin nagpaulan kanila in planet yaon nanyad tulong na nagplanet amo nagpaon sin ulan nagpapanjari sin ulan amo in planet nanyad tulong na amo yati in kafir salta murtad nakapagmurtad nakakuha ding haakam Islam adapon long na in mamung but in amuin bang sila makakita alamat sin amuin ulan biha ini makaiyan sila batin yaon alamat batin yaon hatad ja alamat bukon amuin planet in nagpaulan taw uno na nagpaulan na inyad to di adto lang na hikakufur amuin wala sila nagitikad batin amuin planet in nagpaulan tuputin Allah Ta'ala so magawa in amuin kabtangan bihay ni law nila bukon marayaw sarta in silan in mga ulama nag-ikhtilaf bang sin ini uno makruh siya atawa bukon sabab long na in mga kabtangan biha ini kabtangan sin mga sila kafir di manjari amuin hipagkabtang sin mga muslim so in kita in mahinang to mga tay manghud ko ka Islam bang kita kiudan sin aramala magsabar iban bang saw pa mawayroon na magsyukur kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini dahin Allah Subhanahu wa Ta'ala murad to mga tay manghud ko ka Islam habihayaun waktu amuring hikarwa at pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuna inbiya biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mutirna bifadlillahi wa rahmatih yulan kami kalabyan sin Allah Ta'ala iwan sin rahmat niya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.